Oi. Heke tukitagwo riri. Ubali tulikofanya nini? Tuliotoka. Tuliotoka. Kratingwa kwela huo. Hapana. Hiyo ngeli kidogo umeboronga. Sio ubali tuliotoka. Ni tuliofanya nini? Tuliko. Ni hiyo tu. Ni ubali tuliko toka. Kwa hiyo inege tuigisha. Baada ni hiyo. Ando arogoi. Ona kapagezo uko ni kaka. Gezwalili ni mshogoma. Ndio vya ugoga tohiga. Wale ambao mko haha niko. None gweciria na Gikuyu. Aligogo du akatoka Sakame. Nao sigari makalia. Sasa vile malikuja nikamaabia Gimera yumi. Akona negweciria na Gikuyu. Ubali tulikotoka tumepitia majanga mengi. Eno weta jangwa. Nilita the president. Uhuru Muigai Kenyatta. Dawa jangwa. Na inafahamika fika kwamba jangwa na janga ni maneno mawili tofauti ambayo yana maana tofauti. Manake janga ni pandemic or something like that. Kana fama jangwa nayo neke ni desert. Kana niguo weru. No etago weru na Gikuyu. Yes. Lieutenant, ni hali to silent pandemic. Tojanga. To mini pandemic. You see, to tiana ali utako video ya itwekire a global pandemic. Kwetu maiga quarantine tene. Tondu watu mirimo tuiho. Twatwikaga pandemic mucie muna. Yes. Hendo ona na my Rex 557 teguku. Mena matuka manene na micie miko iko. No mana iwo quarantine. Na gari siena strobe lights. Yes. So ni maida divine one society. Okay, iwa kwerwo. Ciana icio ria ndiracionari. Ciana cia karukure. Ocio le muhare. Umenya muhare ware heavily contagious. Neo scabies. Ona yagwatanagio. Yes. Na neo eta o mwinguro. Mwaba ko mokio thukuru. Mwaba mwatanie Mukaiwa in home isolation. Yes, mwatanie in an isolated. Daveliezi ya dairigezi ya thukuru. Yes. Eto no rwari thukuru ngima. Tutore to mini pandemic. Yes. Ni wake ngwe to mini pandemic yokaiwa mucie munari. Mashiringi mame na moneta kiundu. Iyo kona magata. Vaihureta butwe. Yes. Mukaba gutumwo voluntary isolation. Mwabe murigitwo mashiringi mareko. Mashiringi maya. Tona mashiringi na mone matambaga thukuru wega. Yes. Na state agent kirathi mwarimu. Yes. Akaruta mukana. Ndukana gerie gwikira ngobia ya mwana ongi. Yes. Boshori ya mwana ongi akaguga this is. Dukana gari wikira boshori ya mwana ongi. Yes. Kana mwana ekire yaku. Tondu mumuko watania ke magata. Na andũ amwe rĩu wakoraga rĩrĩ mũndũ nĩ ka ecosystem. You are a habitat. Tondu wina magata. Wina joka. Wina dutu. Na wina da. No na we species. Maiyo hostete mwili. We hana the Amazon Congo basin. Wina habitat.
Na ndio akakuwa kuri tutondo ndagia nĩ ciaciaranagira mutwe waku. I think it was basically ignorance. Tondũ no kwenja njuĩrĩ ciageke ciage gũikara. Yes. Nĩ mwarora guo mukono mwĩng'ũro wanyu rĩ is consistent with your family tree. Mukamba kuhumukio na kweheranio na mwatoroka lockdown kidogo mwithambe. And you are banned from public events. Yes. Tondu kuri andu no mareha pest thukuru. Yes. Kuri andu bakora ni arehire ithito cia mututu turuma mundu tuku akia thitimo guo ndurakona. Ngoni. Wakwa kirathi getire ikare. Tondu ya mundu arehire gakukuni ga kevu. Ala ile kama woma. Na kajaba. Nyamo ike waciaranira kirathi. Ucia na igethikĩrĩria mwarimu rĩ guoko kwagararĩte mutwe kwĩ mugongo nĩ gwathiagwo quarantine and somehow we survive. Yes. Na sisi ndio hawa. Ndiakweta na kwĩ mĩrimũ agĩaga. Okay, there was some individual burdens. Tongĩagĩire malaria rĩ matiagwatanagio. Yes. Na malaria maita marĩa maingĩ rĩ tene wa tene rĩ andũ matiatarwo thibitarĩ. Aca andũ nĩ makorwo na home remedies. Waheo concussions iho ciahana anesthesia ya gũthiĩ theatre. Omothi ũngĩringĩrio concussion iyo nĩ wa mama. Ũngĩtemera Kenyatta. Aĩkorwo thaburia ĩrĩa yatherũkagia indo icio ndĩngĩarugire kĩndũ kĩngĩ mĩeri ĩtatũ. Yaruga cai ũkarũra. Tukaragĩrio indo ndũrũ. Yes. Ngũrikũma. Mĩbũthĩ. Wacoka wekĩrwo nyamũ ĩtagwo atĩ aloe vera. Kurima. Yes. Kurima kĩo gĩgiki rĩ. Gĩgikari. Gĩgiki. Nĩ kĩrũrũ. Gĩcoke kĩongererwo marũrũ mangĩ. Acio nĩ wagũtha nyamũ icio pest imwe mwĩrĩ-inĩ cikamba kũra involuntarily. Cikaiguanĩra kũndũ gũkũ rĩ. Misa ĩrĩa twatũmĩrwo. No twĩtharire. Mũndũ gũkũ ca. Rĩu akorwo nĩ malaria ũkuonagio no ahona nginya njoka. And for some reason, boys used to be the most vulnerable with these opportunistic mini pandemics. You see, Ogra, Batukuma Jura Kwahana. Yes. In terms of hygiene, boys were very low. No, they were very low. No, actually, boys used to survive like the Neanderthal man. Tondu menya kana gakaheo na navigati ya place ya guikara nayo muno kage kinya ro ne kyanyitirana na kindu ta gitio guo karuga mari kana njungwa abia gutamba na indo ne kahumukagio navi igacokio thito awaiting the next yakirago o gachati karaihu kidogo The rest of the anatomy yuko kwa dunia kao temago haria gakinya kindu gitagwo case study wakirora what used to happen and why it is like that now and gwetwo gihitukira history ya riri the migration pattern of different tribes in Kenya.
It's very interesting. Kore mwalimu wa history akaga aingira kirathi. That's a subtopic. Migration of the Agikuyu. 1. Farming. Search for food and departure. Hostility from neighboring communities. Na hai mweta gwetoka virine ici ingi ya gwetoka tu na ikamba adventure. Na ndire sire kijo muthiri aikamba ni andu very adventurous. No they are ajo mabo ekaro ni andu kwiyumagarira no andu amwe tungicoka u ha migration ri kana twirwo ni uyu no no waumire mume kuria muumire ri amwe no turihe. Okay, mathai ne kakai tondu migration ya ti muno gutuika marekerio mukanda kuma matuine marorokire sniper ya jezi Yua marekerio ruwa bakiaruka tapara turupa na ng'ombe naga makiuma ikenoro matiarirwo wega haria mekumira. Eso ma Bagye uye ro komio le muru. Teji koro kwambira. Ro agwe yero ye kuona okwe wasoke dongondo basura meza anye. Magadi. Na oko fodhi modu. Orposimoru. Acha unimehegezile kidogo mume matwine. Waro keweni. Ikabani adventure. No ole watu yetu migrate ithiwa Gikuyu. Ni afatie gwethwa ahurwo baraje kewega. Tauthi. Togo twika ithu twako Kongo. Urigana na thomina ndikia history. Uthiuka ithu twaumite Kongo. Yes. Na Kongo ri tugitikia miti ya mahogani. Miti igoro muno. Igoro muno. Kodo ati matukoma umatene wahura yoguo na theci ukaruta diamond. Diamond si hana ngwasi. Murefio mwage ukira kiuga Jesse ne sumerie. Jesse kodo kore ndirona. Jesse kodo kore. Tothie ite mutwara kodo jigu agakwagora muno gweta kodo nduri. Na makio haido. Karakade mogani ogo de mura kora togo die ikenero. Kuma hanyo mogothi nduri. Ena Jesse na enya na muthie kariwa. Ena na muthira kotu ya dikoria muthigiriri. Kodo kone kwa gatita goko. Amara jau. Na tugethie guthie. Handu atukinya gatagati twihuri atiriri. Twatiga kundu thabu irenjuo ta ikwa. Mundu ucio ni ethu. No mundu ucio ni ndeciragiria atiriri. Yes. Hario siasa ya huthikite. Yes. Na he mundu aikarire thi agitumaga propaganda kega. Yes. Akienderia andu magitikira guthama Kongo. Na muno ni Kongo ucio cia cio irio mwesikiwa. Nenda kuambia katika kuhama wakwende katika Kenya bana kukaa katika Kongo ndio tukue wachache ndio vile tunakaa katika wachache makiona nigetha mathatha uke. Yes. Now of course ndu ya ikono makamangerie mundu ucio kioria leke gukoragwo kou makio kou joy hana tu akimune ni mule moigwa kindu gitoka karati nyue ni mule mwanyu wa chai
Ngweci na nduma. Andu menjaga thahabu taikwa. Mahoga ni hardwood. Tukirwo thongai. Na tugithonga. Karejini nacio ciakorwo Misiri. Mena barohia. Makiurira wathani. O hii nimetiririo kombo wa hindi ya muthai. Na pirau. No baruhia muno ri. Rogithoma reasons cia cia migration ri. Number 1 ni koragwo search for food and pasture. Twende bwana huko. Radio fara wale mu baruya. Makiuria. Dhani ni ranyiha. Twendeni mahali kunaitwa Shama Hoho. Twende tukae mahali kunaitwa Putalangi. Huko nasikia kuku sinapikanga nduru. Adu abava mati achumire kura humale ha Sudan. Asi amate kumira kura ihu. Makiroko ndo thamaki igamba poro maid. Kondo thamaki itathiraga. Twendeni. Suka bwana. Tuanze safari leo. Bado mapambano. Ona ikamba maumire karainio gete Central Africa there. Ona utaumete na Okongo. Umete na Okongo. No riu twakija round Mount Kenya ri. Ore ugire ri. Ni mendete. Ikamba makigathiriri. Kiogo. Wacha hao Waikuyu waende huko kuna watu wengi. Tuluti ng'ambo hii. Twende tukalipie kale ka mlima kanaitwa nini? Tutakaita Tsanzabi. Mabirie kunogera yata. Wano yata magia. Waje tukae hapa tungoje kunyeshe. Kwa una magethonga. Ayo na makinya. Pesa ya makinya nyandarwa. Modo charawi ya tokea woko yaku. Atarati iri wale muru. Sieko mahoga ni. Agako kugotiari andu tene. Ene kwari thithoma history turagwo kwa kuria andu metagwo ndurubu athi na gumba au mathire ko gumba acio ni mameririo ni agikuyu taru takiambu ino ri yes ndurubu tiari nyingi muno na athi na gumba mathirio guo mameretio kahora Kongo icio nĩ ciakenie muno twa meherera na matora maria o indo citu Huko irio joerio mwetu mucembe kende bara gukura kwara turahera netoigeire muno ya barate heko ndugetaga rugokorora no gukigumo na muthiri ciana cia Ngai twahĩtĩirio kidogo hau Maathai nao marekerio rũa mũrekia wa rũa nake Halo arekia rũa CBD No, let me give them all the migration name. They sound very scamish. Big scams. They baruya sio kiena ruwe. No asio. Baruya na kare ni maumete Misiri. Mairi ma Misiri. Ne maumete kuraihu asio. Kare sio umete Misiri. Nako ile heo mwa wale muvalizayo. Na kusha itira sio kiuma chumari. Kusha sio bila chumari na Ethiopia. Na Ethiopia. Yes.
Na ona Jamaica hiyo tuika maumete Ethiopia hiyo. Yes. Abune ona watu ile tumaigireti ri. Agiatoririe mwana uyu ungi twikore kuruta New York. Rwanyi. Jirane yasia. Wakinya bobo amwe mahoke. Era ko thire ko twatigirwo ko ngwe mutito ucio riu ngihana memburi ku gutire kindu gutire muti unginagia muti ungitugutitwo wothe kwaria igere ko cia thahabu gathuki kage kiri buruka ya thahabu moro ajikwa ngina ndainya ko cia kumeria thahabu cheza sita. Kindu gitagwo icimba because people from the slopes are predominantly farmers, subsistence, large scale, and crop rotation because subsistence nyamoyo ne onene subsistence ne kuga some cash crop here and irio cia kuhuthira there. Yes. Na kwena icimba ri undu ucio wakorwo wi basically communal no ni wakoraga ri mweri andu ni ta makinyirirwo no there was some professional weathermen that were not very professional mauga kiumia kingi mburari ne kuringa riu ukaga ndo ugucimbithia tondu wakora mugunda wanyu ri no mwaka-ine no ciongiri ni maracimba simultaneously ona mari ona icimba ta inyui. Yes. Riu wakora riu it becomes a family affair. Riu andu aria mateithikaga ri ni kuria guciaritwo ciana nyingi na ikarahuka kimiaka ere mwana mwaruta aciari mahetia gwakinya ni mawira maige mukona riu twaciairwo turio eri Audio mwamenyaga numbers matter. Audio mwajirie kumenya uhoro wigi the relevance of the tyranny of what? Numbers. Yes. Mukona asaraguri tondu ko mahana ka mukondo ka haciri Kia thaa thitama kone imiko na kuna muramona ko Gije makero makinyia matigacimbirire nyumba no kwa andu mari maginya thome enye hende yori mwiha kahua gathikajeirie muri ona kibaru wa mbere yanyu ana gocimba kahua-ine ri was very grueling tondu mwataraga veggie mukona ngai tulimetio veggie ithatu na ni mocio cikoragwo ci 19 na ndi mwiha gatatu. Yes. Na no murero ni thogu atiriri mugire kahe kanyu kanini Rwe mwagayana veggie kero veri o mundu anyite yake rati yake nigera ndukano boeke muno ri mwaya veggie imwe ukagairwo mundu itina ugaroria ruguru ugaroria itherero rokero itina ithathatu ucio ngi ithathatu ucio ngi ithathatu kahe kanyu kara kaniriga kaheo ici ithatu mamoko rekia cianyu mugacoka mukero mukagire nigetha mu promote hamwe Domo gatiga thutha ni gatuika demoralized ole mithia ibucibithia ihau etha ngari mutungei ege kumunya tha ngari iyo akwa ikara anokire ukira we ni turarimithia ko mami
Kira nitwe turare bi twasibiria mami kira kanua muno ero wakinya ariri isimba niria mataga kaigwa thoguo aruta kindu gitagwo directive yes no president agwete I am directing odo cio ti wa kuria anything ni mwambe mweke muragie ciuria ke baadaye akaruta directive akaigwa mugundo ucio gutira umirwo nginya uri katia nginya murikie isimba yes riu hau ni mwamba riu muga consider kindu gitagwo riri catering riu hau hena outside catering yes koguo mwaganagia ati andu akwa aruruka mugunda no mwe wagutigwo rwongo ucio riu niwe makumbi no kumuthagathagira gia kuria na murehere mugunda niwe makumbi wa catering wa jeta musafiri kana musareni musafiri ketara yes niwe ketara niwe chef owner nikigondu yes karuga na ni mwamomena ya muno ikinyete mugwanja na nuthu na ndari araharuruka na nwe thogu arekereirie executive order ndungitisha kumira mugunda uthie mucio karoreka irio ni iheire you cannot ona wa kihananagia ni wa ya call of nature oka direct handu hena thicket yale metaraine gutie mundu gukuona babataki nyeta tamu nene ona guo ajeto tikowe ile ndorendo thie ku ne thoni na mathaa meri ungigacoka ye metaraine na henya ni view it was literally like a camping escapade. Mwarima omenye muri humuru eo theci yes ni kitara kurehe irio mugunda yes na kitara giokire teneri thoguo ni aruta another directive akauga atiriri andu mangiria tha iciri ni mekugutara ni thita reke ikinye mugwanja naki na nuthu cikaigwo hari okona riu kitara wanyu ri aikarite hau no ndari aratu atakiri assigned ministry yanyu we ni asha ndio kitana kondo athuburia gake kiondo thiini no thuburia ya kuingira kiondo ndi kombiro ya kuruga na yake na gwikira kiondo yake tari ina riu ni ya service na gatambaya na gatungi ka mai na sube oka mugimo wa gisa gindo agayanagia yes na chai kana ocuru yes ule mwene mwa compare tondo it is only human nature and tendency o compare wikarite hau mwakinya mathaa riu wona mugunda uria ri no ajia kurio mukalobi kana kare kanyu kare kanini karire Evatu wakua ayenya naika cigana naika 15 cia kuria wende kuria na inyue haria please we ekuria wigua ahunjia ni mukuingira kuria he andu eceta akia radio aigue mohoro make mugwanja ona leo mtukufu rais Daniel Toroitich arap Moi hivi leo amemfuta na kumwacha kazi mara moja ele mwana wake taringi yanyu ri lelo budget to ndwe no muracuthia migunda de idigagwo muno muracuthia mukona magaima wa jirani kaima reherwo ngima ani kwa rose kwina ngima na mahu hende inyue githeri kingethetie kimukureira maitho Koti London ukona mamurorete tara maramuiguira tha ni guthia gajo gatara mbwe githeri yes na nwi wega ng'ombe yanyu lira hiokiri yes sai muranyua strong tea sai wanyu ni translucent ti opaque Andu gathake na irio uramba kuo mukonyue mai
Na mukona aria ni inge kumukira wira woni uratengera na marehero wondo yale yagia hau rwara rwa mugondo komu nyule yaki makanini tuyana na githeri Kiria muthere ya ibokangu okama mena muno ugacoka karora mugondo werwere rwa right ukona nao ukadigo kamararuta wira plantation ya moi mareherwo shafashi Kone yali tuwira nyayo Shoni nyayo tizol wake compound Simanyi tite mudu shafashi Ola tidinagi muno ngima na degu Edo nyue kido kila amaki ya githeri kia nyue at least kumuhe variety no ikondo Alo yo nikiurarora Kwe orolia safasi nikiurarora Ajoka kwa joga turwo kitara wa nyure o tigirwo mucia muharagiriria githeri iri yes ukaririkana wega hwaini murarire ngimbe ya tigara ndangikorwo we githeri giki nikio aria habana ebangire na ucio ni ebangire kwanja ambia karange gatheri gake kando kena gitunguru na maguta maingi inyo ni nyware heire riri 1 2 3 kwanja ha githeri gya karanga guo ukona ni literally githeri ki mai-ini gathubu kau gacenjagio taste ni cumbitu riu wambaga kugucia thubu ni ibaga kima kaugia ni karatoga na tomatubu ukarigo kaithoguo atamenyaga maundu megie special occasions na kurora welfare ya ruti ya wira na kurora kindu gito the Abraham Maslow's hierarchy of needs and the motivation theory kwa nyine Misiri na weku meretha be athia gaturirwo mutwe burot Mwazoka mwari yari mukona ni macoka wira na ihenya no inyuiri system ndira integrate githeri wega Maundu mamwe nimo matindĩkĩirie andũ amwe aitũ tũgatonga nĩ kũmena gũcoka hau kũnania nĩ mareherwo marigũ no kona kuna kweri marigũ mau matikũraga kwao yes nĩ mareherwo kĩndũ gĩtagwo balanced diet inyuĩ tiga carbohydrates Leva claro ni amakio ni orocho waisiba ni mwamena kitara wanyu muno mukari what is wrong ona utukana kindu ni akiambaga kaheo kindu gito miga resource ngarigarero is a state of your economy yes tatu